saan lata maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga tanak dayjay. Di ka madanagan sa lani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Ngam, kasanon nagsikuga? Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasta, Marcian. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yu amay nayon kada tayo. Ar-aramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Jak kayat day ta panagras rason mo, Edgar. Kasi timbagak. Agalisto ka. Aramidin amin nakabaalam. Pangulo. Rug-rugi pa lang day ta. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isa-asa na mabalin nga patay-patay kayo. Pangulo. Yak kaya ti puro sa ulang. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutam. Ay. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon, no adumanan ti sao ni Pangulo. Ammo matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadag, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki, Olive. Asino ti dakdakamatam? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Ha? Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marcial. Ala ni da ito Api ngay pulong naknay. Awan matimadian na isawang ko Joke laang siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, sikat aking basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlaken ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka. Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wan, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara mutla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Ha? Apay, Mirna. Rumorta. Sa dino ti papananda?
Bilin ni Pangulo arumwar tayo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam aganad ka ah. Di ka basta-basta agsasaw no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Mirna. Narigagan. Amangan no dagiti masalaw ta. Kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, addaman ng di lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot kadwa na a babae. Kat, apay nga roda kasta ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday jay. Kat anya ko man o nobya na. Ah? Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tarik nam. Kwa, saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day dya lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanan, lipata mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta siya lani. Kailiw ka una yan. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam. Oh, apay nga ngagsanay ka. Anda ka di parikot? Awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngatan ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapu ka dagiti gamrud apada a pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakdran ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan a rason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pa'y laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bali. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapu iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pa'y laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo't? Mas daawak lang amin. Gaputadya ko nakit-kita. Aminin! Asino mataday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano? Nagsardangatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day di apang panunutak. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ada ka natlagayam dito eh. Marshall. Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan.
Pasensyakan. Ada lang amin pampanunutak. Anya ngamin dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutak ngamin, no anya ti isubmit ko ang project ko iji may sa subject mi. Sigurado ka? Wan. Kung naklakit din no anya. Naimaglakit din. Kaya nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak. Olive, kasladyakon ay ayatan ni Marshall. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshall. Wan, nasingpat. Nga mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. Ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon. Basta yakon panpansinan. Numadlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya ati kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Ay, mariknak nga ruod nga awanin panagayat ko kenkwana. No makan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kenkwana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam ana imbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan di tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyo? Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidem amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya, oh. wan nga rod nanang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshall. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka di akasarita ka. Apay ka di, Marshall? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mati mo ka nagbasulaken ko ana. Anya? When Olive, day tati madmadlaw ko ken ko ana. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka aparikot na. Awan mo tinaybagbagan aparikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshall. Ha? Anya day ta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya day ta. Ladingitak, Marshall. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Ornusan nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akastamot din ti panangkitam kanyak. Marshall, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka ama imay-mayang. Marshall, Ken, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka no na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. adim baganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam ko mano anya dayta.
Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di amaamuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige, danggam nga rod di bagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Ano niya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.